So, Pit Senior guys, hello! And today, nakaroon sa Maayo Hotel kaya akong ilawan nilang Kumbira dito sa Uma. Manilang restaurant ang Uma o gatong tanaw na ng special buffet para sa Sinulog. So, come on guys! Tara! Mag-andam na ta para sa tong Kumbira. So, actually guys, sayo pa kayo sa ano to kung sa mga food nato. So since Kumbira man so expect ko daghang local foods karon and ako masayok. Kay of course not like wow, steamed bongkawel. Of course, the classic chicken adobo baby. Alright. Yan na pag-escabeche ng lapu-lapu. So kung pa sa Tagalog ginuguan para sa amo dugo-dugo diara. Hindi ka na ibahog sa rice. And kung hilig ka keto and you want some really fatty food, lamig, ganyan balbakuwa ko, ganyan sansa. All the good fats, there's so much right there. Yes, and of course, ang humba sa pulhokon. Looking forward sa kuani. Of course, seafood, of course, ganahan mo ng mga shrimps. Wow, buwan pa lang na, round 1 pa lang na. Dito mamalhin sa ilang grilled area, grilled station. Ilang grilled station na ay. Wow, tinapanan sa Danao. Napaginukos. Barbecue. Of course, kung kaning mga sinugbad rin na lami kaayo. Alright. Oh, so ganahan yung mga utan para dalitas inumuan na nangka. Plus, napay bame, of course, bame. Of course, na sila yung mga rice, dali na mga special rice, garlic rice, plain rice. Oh, of course, kung sabaw lang istoryahan sa Cebu, puchero, baby. Pero kung mga kuha na, di rin na ito sa mga fried area, which is lamig na mga fried, bye. Kung fried ka rin sa Cebu, oh, ginabot kita, ginabot, baby, ginabot. Oh, napag kinupusan. Oh, tempura. Oh, ganpan. But if you want na pa-social ka, parehong Richard Abad. Yeah! Social na siya. So he's gonna have American potatoes and chives. Yeah, because it's in my Greek salad and feta cheese. cold cuts. Banana padano. Some aperitif. Some cheese. Farmer's ham. Napay manili crackers. Napay Japanese station rin na nagtago. Oh, mga prutas pa dun sa papayas. Watermelon. Oh, pinya. Pero, of course, you gonna leave room for desserts. We Filipinos love sweet food. Naasa sila yung mga lamig kakanin dali. Oh, sugod sa biko, cinta, puto, torta, kapay, hinaypay. Huwag di ginamawa sa mga buffet ang halo-halo, baby. Halo-halo. Make your own halo-halo. Then, napang mga supas diri na atua. Pareho sa Rosquirios. Utap. Kaning mani. Peanut cookies. O pinasugbo. Yun na ba yung ubi cake? Pandan cake. Sa maning leche flan with makapuno. Sapin-sapin. Wala na ganit kaayo. Napay chocolate kuan dito. Oh, napay sorbetes o sorbetes. Ano mo? Mga sorbetes. And of course, we love bread pudding and more cakes. Sakto excited na ko sa akong makaon karon. But magwat sa tagamay kasi akong giwat ang lechon, of course. Kay mao mo ginay reyna, hari sa atong Kumbira ang lechon, di ba? Kung naging Kumbira diri sa Cebu, dili gid mawala ang lechon. But kung ganang sa kag-salad, nasa may salad station here. Salads, and we have local salads like and kinilaw. So they have lato, guso, okra with ginamos. Wala na ihipon. Tatlong maalat. With hipon. Talong salad. Kinilaw na bat. Sinugbada yun. Oh, kinilaw na bat. And kinilaw na lamon-lamon. Oh.
Bata, it's a sea, kuana, bat is a sea creature, dili na bat na kwaknit. It's one. And finally, pwede na ko mukaon ako kay na ang lechon. Na ang lechon, himo ni chef. Organic is there, less fat. Oh, organic, less fat. So, wani patambuka. Buto bra sa grower, wani nagkadisir. Itom, mababoy. Itom ba? O, dili. Pero organic siya, so Wala. so kung ano ni, free range. Right. Wala Pinuhinan ko no. So, organic ko no. Ano to, para na mo, organic ako ng kanon. So guys, mga unami. Right. Right. So guys, hindi pa yun kayo kinasal yung mais guys. So manisugod na kung sa kung pagkaon na kung ikuha is yung mais, balbakuwa, binubuan. Oh, nagawa this. Guys, ako kuno diha bay. You're right. Wow, thank you. Oh. So there you have it, my lechon. Ako na first crack. Guys, so good nagkaon and right now I'm gonna have some puchero, of course, and atong local plate which is ginabot pinumpusan. Dugo-dugo. Yeah, balbacoa, and of course lechon plus puchero. And when you come here, of course, ang hunaw na ko, it's best to eat with your hands. Eat like a local, eat like a Cebuano, and that's how we eat it. Eat like you haven't tried. Kinamot sa bahay. Mura na kasi Domingo ba? Kinamot. Yeah, the best way to eat local food is with your hands. Okay kayo, kinamot bro. Lame kayo. Yeah, from Carinderia. Pwede na sa Carinderia. Mura nag-Explorer. Guys, hi sa mga Explorer siya. Oh, mura kong nasa Carinderia din pero naakot sa akong buhay. Tapos maayo ba yun? And finally, mag-crunch test ako. Crunch Crispy baby lang. test, ASMR. Napatag na Diba na ilang kuan, what do you call this? Organic lechon. Yeah, alright. Look at your hands, man. Hands down to your hand. Hand eh. Wow. So there you have it guys. Nakaunsak ko. Yeah. See you So later. yeah, for desserts. So guys, it's time for dessert and we're gonna give ice cream to her. So what flavor do you want? What do you want? We have mango. We have ube. This is probably... This is for dessert guys and it's best up with so those Helios. Oh, you already have that. Let's go. Start to taste my dessert. Tanawan, let's get on dessert. Yeah. Di lang kaya pili yung background ba? Mura raw nasa nomads. Ano siguro ba? Oh, lamig lang ice cream guys. Ilang dirty. I don't know kung dirty ice cream ito. Yeah. Lamig lang yung Helios. This is our local Yeah, local pastry. from Little One. Live, love, Hehe. You like that? Okay ba? Guys, grabe gid kay kabusog ba akong lunch dire. And pila kay ang card? 750 man. Di ba 750 ra? And 870 Most competitive, for dinner man. by the way. So, guys, check out Uma. Ilang Kumbira. Because it's gonna run from today until the 90th. So, guys, kung wa pa mo kay asa mo mukaon karong Sinulog week. So, digid mo kung mahay diri sa Uma at Maayo Hotel, Mandaue. So, thank you so much for watching.
And I hope to see you sa atong mga next food adventures. Bye-bye guys! So, karon. Oh, hi Gustavo. Bye!